Салам достор, бүгін 22 июнь 2025 жыл Бишкек шаарында автордық бұл чарылышта 5-ші сектордағы ең арзан унаалар от. Каналға катталып, сөз түрдө лайк басканды унутпагыла. Ушул катарды до конца татам. Биринчи машинанда Passat B4, Passat B3 жылы жазылыптыр. Басы 265 000, объем 1.8. 1.8 монолит. Андан кейін машина Nissan Primera 375 000, 1.8 жылы 2002. Коробкасы механика. Басы 375 000. Daha bir Passat B3. Tokson mekanika 1.8 270 000. Keyingi машиналарды алантасыз, қандай машиналарды күтіп атайын. Lexus RX 300. Және басын біліп қойға. Газ бензин 2001, 246 000, пробег басы $8 000. Кожаный салон. Keyingi машина Audi A6 96 1.6 500 000 сомдайт. Состояние идеал. 500 000 сомға идеальный состояние. Коробкасы механика. Audi A6. Состояниясы аябай жакшы. Бент отурат бул жерде. Коробкасы механика. Жылы 92, басы көрмей отыр, азыр көтөрүп коюн. 250 000 дейт бас. Toksan'daki 1.8 ona 250 000. Audi A4 94 1.8 270 000. Россияның учетында Honda Fit тұрады. 330 000 чирик жоқ. 330 000 Россияның учетында Honda Fit. Улан терес, бұл жерде состояниясы жақсы ивент отырады. 94 200 000 сом, в хорошем состоянии, центральный замок, механика. Toyota Camry 30 кузов, жылы 2002, объем 2.4, басы $8500. Титан дискада екен, состояниясы жақсы. Nexia 2 2008 1.6, bası 170 000. Бұл жерде Mercedes 124, состояниясы аябай жақсы екен. 330 000, пробег 300 дейт, жылы 91, объем 2. 330 000. Мындай машина қызыққандар бар ғой. Volkswagen жылы 93, объем 2, 320 000 сом дейт. Механика, расход 7.8.
Бұл жерде Toyota Corolla 2002 1.6 в хорошем состоянии. Бұл Audi'nin ешкесі жоқ екен, сатылып жатыр. Бұл жерде Mazda Demio. Жоқ, Mazda Prima істейді. 2002 1.8 механика 450 000 сом. 450 000 сом Mazda Prima істейді, коробкасы механика. 4 негіздің электрицity көтеріліп жүреді. Üstünde bagajdan verirken onday. Mazda Capella demişler. Жоқ, мұны ешкесі жоққа сатылбай белгісіз. Nissan Primera да bir 330 000, мотор коробка, объем 2. Расход 10. Мотор коробка привязана дейді. Golf 3 140 000 дейді. 96 1.6 ГУР есть, только техпаспорт дейді. 1.6 болса бұлардың проблемный болып қалды, мотор аябай начар да. Да, онтас бұл жерде Nexia 1 жолға тоқтатып қойыпты. Nexia 1 коробкасы механика. 180 000 дейді, 1.6 оригинал пробег. Mercedes 124 oto alып тұрады. Газ бензинді, коробкасы автомат, 95 350 000 сом. 2.8 объем. Универсал. Бұл жерде Mitsubishi деген машина, маркасы шындай Star, Mitsubishi Star 2002 1.8 390 000 сом. Объем 1.8, коробкасы автомат. Басы 390 000. Passat B3 92 1.8 170 000. Daha қандай машиналар бар көрелі. 124 Mercedes сәсәнесті аябай жашықын. Титан дискада. Қас жалтырап тұрады мөлі. 02 оштан келген машина екен. Коробкасы автомат. Сәсәнесі жашқы сауындың сәсәнесі ғайбай сауын. Объем 2.2 жылы 96. 400 000 сом дейді. Бұл жерде Toyota Camry. Объем 2.2 екен, маркасы Toyota Camry ескісінен бұл. Коробкасы автомат $9500 дейді. Сіз салондығын көрсіңіз. $9500 Toyota Camry. Ford Focus. Жылы 2000, объем 1.8, басы 180 000. Бұл жерде Passat B3 тұрады, универсал вариантта бұл да. Шын біле шарып қойын. Басы біраз қымбатырақ екен, жылы 96, басы 230 000 сом. Объем 2. B4 екен бұл. B4 olsam da bası yaşlı 230 000.
Mazda 626 80'si aябай жакшы экен. Эч бир кузовунда эч бир чийилген, урулган жерлер көрүнбөйт. Могадан башка. Biraz çiğ eкен, sarapına sürülüp ketкен. Diskalar жөнөкөй дискада. Üstü мондай. 320 миң 1.8 механика 2002. 320 миң екен. Mercedes Ешка оқат бұл. Жылы 95, объем 2. Объем жазылыптыр, басы 250 миң сом. Мол Mercedes BMW байқалы. Титан дискада BMW. $11 миң еді. E32 87 жылдық. 87 жылдық E32 екен бұлар. $11 миң. Бұл жерде эми Lexus тұрады, RX 300 Titan дискада. Коробкасы автомат. $8.450, объем 3, газ, бензин. Пробег 300 миң дейді. Жылы 99. Бұл жерде Golf 4. 380 миң 1.6, оригинал пробег. Жылы 99, басы 380 миң. Коробкасы механика. $307 деген номер екен. Opel Zafira. $485 миң 1, объем 2, объем 1.8, жылы 2002. Ушқа оқшауына да бил Opel Zafira. 2001 1.8, 261 миң пробег, $475 миң сом. Коробка механика 5 ступка. Да, бил Opel Zafira емес, Honda Servo окшойт. Жок, бул Nissan екен. Nissan маркасын білесіз азыр. $2 миң 4, 278 пробег, объем 2, $625 миң сом. Hyundai Accent, gaz, benzin дейді. $8.500, пробег 128 миң 1.3 объем. Коробкасы автомат. Lexus RX 330 Sportback. $10 миң дейді, 2001, объем 3. Газ, бензин екен бұлда. Комментарийға чыгып қалып кеде Lexus дегенде депчи. Кожаный салон, коробка автомат. Комплектациясы жакшы экен. RX 300 екен бұл жөнүндө.
Mazda 626 жылы 1983. 83 жылғы Mazda 626. Состояние аябай жакшы экен. Негизи ушундай машиналар аябай жакшы болот. 83 жылғы. Объем. Сел, поехал без вложения 220 000. Расход 6,8. Люгунан бери барган үстүндө. Артында расенчи. Кожаный салонда еще. Кожа емес екен, просто арттары кожа екен, алдылары жөнөкөй эле чүпүрөк. Титан диск екен. Бул машиналардын сөөгү бекем болуп деп бышык оңой менен чирибейт. Азыркы 2003-2004 жылдын машиналарга караганда бир кыйла жакшы. Жана ушу орустардын Lexus'дан көрө ушуну алган жакшы. Чирик жок да табылбайт мындай оңой менен. Passat B5 универсал. Коробкасы автомат, жылы 2003, объем 2 дизель, басы 330 000 сом. Төрт анегиттен электрический ылдый көтөрүлөт. Коробкасы автомат, басы 330 000 сом. 330 000 сом деп коет, бирок дагы ылдый чыгырат да. Ветровиктен бар экен. Үстүндө атайын жүк койгондо эмеси бар. Бирок машина күнгө көп сакталганда, күндө көп жүргөндө машинасы. Көлөкөдө көп турган эмес да, күнгө эле какталып калган машина экен. Лактар сыйрылып, жалтыраганы кетип калыптыр. Бир аз полировкадан бериш керек экен да. Toyota Camry 35 договорный этот. $75 000 симарка жып калды орустардын учетунда. 2006 1.6 $75 000. Канча? Bası 75 000 ekan. Passat B5, B3 универсалымыз жөнөкөй. Bası жазылган экен. Бул BMW-нын көрүнүш кандай экен? Дисклары мындай алды. Кожный салон. Арткы бампери жок экен бирок. $430 000 2.8.
Daha bir Passat B5 Universal емес, жөнөкөй седан. 260 000 срочно, объем 2003, нормальный бакен, объем 2 olsa. 260 000. Чындыгында машиналар biraz арзанап калыптыр. Семерка көрсөңөр кыргызстардын учетунда. 150 000, 1.6, 2010.